k'Imana iri mu ijuru uzagenda ubaza hariya Gasarani ndi mu bantu batangije uburwanashaka hariya urumva ndi mu bantu abari abadamu b'abarwanashaka bari bagiye kurwana ruguru ndi mu bantu babaguriyemo gazi ibyo mpamvu bivuga ndabivugira no social media barabizi kwenda sinayahaye abantu bose urumva ariko ibyo twakoze ndi mu bantu bakoze initiative yabyo ndi mu bantu bazabatanga amari code n'ubukumbuga za Siberika kurenza abandi bantu batuye muri Gasarani umuntu wavuze ngo intambara byanga byakunda abanzi bareke kuyitambika ngo kubera ko intambara yahagurukije abagore ngo intambara nta mugore wo muri Canada wavuze ngo se drone zigura ngahe tuzayigure ngo tuyigure ubu nyine bashobora kuba tuzifite buriya dushobora kuba tuzifite umugore n'uwi wacu ngo drone ngo n'umukobwa w'abakwakuze uriya none ngo yagaze agenda ijoro Yvonne se nimba yitwa Yvonne w'inzobe gucyakana kaza gatanga aho kagakobwa ariko wa mudamu Imana izamuhe kuramba ni Yvonne urumva aje gushaka imyenda y'abadamu bari kubyara bafite inda urumva agakubita inda Moise Nyarugabo utazusiba umaze imyaka n'imyaka atari mu rugo rwiwe hanyuma abantu gusa bakaza bakamutuka turatugara turimo bakongoro turimo bande bakamutuka bakagira kunyungu sa ubwo se bibamariye twigwaneho ngo bazavuga ngo ikorasi yabo ngo nidupfe kugira ngo abandi babe umuturage mu mahoro umusirikare ku isasu umuturage ajyama heza muraho abakunzi bacu abakunzi ba Vision of Umurenge TV1 turabasuhuje umuherereye tubabwira ngo amahoro y'Imana abane namwe aho bukeye tubahaye mwaramutse naho bwije nanone tubahaye mwiriwe nubwo mu muco wacu bitemerwaga ariko ni kwisi ubunyine imeze isi yarukuntu yadutambitse tubahaye mwaramutse atari uko tububahutse niyo mwiriwe tubahaye niyo kubatasha nta kindi kibyishimo rero kuko bimeze uyu munsi twagarutse ni wa wundi bumenyereye ni Nyamutima Emerance umukobwa w'Imurengekazi twari tumaze igihe tudakora ariko murabizi ko tutobatenguha nuko ibyuma by'abazungu bigira nkana ngo hari n'igihe uzo bifungura baje kubifunga bigasaba nuko rero biba bimeze bigira nkana biradutengwa ariko kuri Vision of Umurenge TV1 ni vision y'Umurenge gusa twego twarababwiye ngo muzoza mutubona udakunda Umurenge ntakaza tureba kuko inzoka yo mujye ariko abakunda muzaza muturindira aho ngaho rero uyu munsi twatewe iteka bidasanzwe turi kumwe na umuyobozi wacu turi kumwe na shefu araza kubibwira mu mumenye utera agatebe ntugira huje iki kiganiro ntigisanzwe tuguhaye ikaze shefu asante turishimye kuba hano kuri Vision of Umurenge turishimiye kuko mudutumiye kandi mwagize neza Imana ibaha umugisha Vision irakabaho yego harakabaho Umurenge hakabaho ibitekerezo by'Umurenge hakabaho iterambere ry'Umurenge no gutekereza ko Umurenge hejo hazaza ukivuza iterambere hari abantu ngo barimo kugira ubwabo bwo gutaha ngo suku twotaha ngo tugasubira kwisuka ngo tukasha guhura ngo tugatoragura abo babwira abo bantu aba bantu bose bari mu kuduhinga turimo gushururizamo ni abantu baba bavuye mu mirima nta kindi gihugu giteje imbere muri East Africa kuruta Kenya ariko ibiza biteza imbere cyane ni ubuhinzi n'ubworozi muzarebe niyo ingituma turi mu kuzengurutsa za protector n'ibinini kugira ngo tugure inyanya kandi inyanya nziza ziva mu masengesho byanga byakunda n'isuka ufata ugahinga so that is why navuga yuko umuntu uvuga ngo ntazaja ngo iwacu ngo kuja ngo guhinga uwo ngo yarabiyobewe iyo twari tunabonye naho tunahinga kandi cyama wenda uburyo abantu bavugamo bw'imiruho sibwo buryo tuzohinga twagiye imahanga kwiga ubwenge nta n'ubundi buryo bubaho n'isuka oya cyama none saruze uteresha amenyo ariko hari ukuntu ino haba ngo ibimasa biza biri mu rugo twebwe ibimasa by'iwacu ntabwo ari ibimasa byo kuja guhinga dufite amaboko tuzobura zanga kugenda cyama nabateye ubwoba nta bwoba burimo tatuvugisha ukuri tuzoshika duhure cyama uburyo guhura iterambere ryarabaye sibyo byarabaye n'ubundi twanavuyeyo guhura kwa kugenda kugabanuka hariho ibyuma bya zamure ariko nitugerayo hariho n'ibindi byuma bizaza by'ikoranabuhanga bihura zino iyo mafu agahinduka kawunga akareka kubanga ikizi bifuza hano muri Kenya zikaba na zira zinganda ntimbwira ngo ni ikindi bazakoresha ni inganda zira nganda zizaba iwacu izo guhura bizahaba ariko guhinga nta kintu wakora udakoresheje amaboko habe n'ibyo bimasa bihingishwa nuko wabihambiriye urumva kandi n'amaboko aba yabikoze ni igitaka kigeramo urumva vuga ngo ese bizaba byifashe gute urumva ico gihe
bizaba ari byiza kubera yuko tuzaba dufite umuhanda, tuzaba dufite ibintu by'ikijambere, tuzaba dufite amasomo, abadamu batoya bazosubira ku masomo, abapapa batoya bazasubira ku masomo, abantu bose tuzateza imbere. Ariko ibyo byose bizakorwa uko twagiriye. Gutekereza ngo rero ngo ngituma tudasubira iwacu cyangwa igituma tazasubira iwabo ngo nukugira ngo ntagahinge, arabiyoberwa cyane. Aba ni babashangu mu mutwe. Nabashangu wenda si mu mutwe gusa n'umubiri nawo. Nabashangu ariko kandi ntibakanga iwacu ngo nukubera yuko wenda ngo tuzohinga. Abafite abo bahinga bakagira Imana bakagira abo bahinga. Abafite amasambu ni Nyagasani w'i Nazareti. Twarahabuze. Jewe ubwanje nzohinga. Uzohinga. Je ubwanje nimbona aho guhinga nzohinga. Nzobuzwa niki? Ko ndi mukurya ibyo abandi bahinze. Tuzoreba abakecuru bukucikoci bari mu kugenda bakahinga inyanya zabo bakazizana, twebwe twiriwe tuzenguruka tukazibagurira. Yazikuye mu murima wiwe ariko araje azikugurishije igiciro yumva ashaka. None se ni gute bizadutera isoni zo kurya ibyo twihingiye ariko ntibidutera isoni zo kurya ibyo twaguze? Guhinga kundi kwacu kuri none nuko ubu nyine uyu munsi tudafite aho turi buhinge, nuko tudafite isambu duhingamo, tuba tuja kuzigura, tuba tuzihinga tukazizana iwacu tukagurisha ibyasagutse. Ni nako byamye kera, barahingaga ibirayi, ibijumba. Ibirayi byo n'izina rya hakurya. Ibijumba tukabihinga, twarangiza bimwe bikuzura utururi, bimwe tukabirya, ibindi tukabigurisha. Ibigori nuko nigaza kubona aka video bari kumanika imyanya, urumva kanejeje kanibukije ibintu by'iwacu. Urumva rero nuriya bamanitse hariya suko babuze ibyo bashira imuhira, kuriya mu tururi twaruzuye baramanika ara kugira ngo iriya myanya ibafashe guhunika, ese no guhunika rya guhunika ibigori byabo, ariko hanyuma ejo nejo undi bazabigurisha. Tugomba kugira gusenga Imana ikaduhereza ubutaka tuzohingamo. Amen. Asante. Umuntu wese arabe yiyumva. Niba ufite ubunebwe mu bitekerezo utekereza ngo tuzotaha nguje guhinga, tuzahinga kubera ko ibihugu bikize n'ibihugu biteye imbere mu buhinzi n'ubworozi. Rero tukiri muri ico c'abadamu Chayama, uyu munsi twateye iteka tubana na Chayamani. Papa mubona ni umuchayamani, ntabwo tugenda tuvuga inzego akoramo arazizi, ariko ni umuntu ukomeye. Rero kuba twamubonye turamubaza ibintu bitandukanye. Ejo muri twagize cyo tubona umumama mugenzi wacu uvuye indangagaciro z'abari ababyeyi cyangwa se abakobwa bari mu gisirikari, ndetse tukavuga hejuru y'ukuntu barimo kera umuco wacu wasaga naho uri gusa n'usubiza abakobwa inyuma, ariko kuri none mu by'ukuri n'abantu bafashe iya mbere. Rero iyi ntambara yacu turimo ni intambara niyo kiba intambara yacu nyine. Ziriya zindi nubwo twaziparticipamo zarwaniraga n'ubundi urwango rw'abanyamurenge, ariko ntabwo twari twakinjiramo ngo tuyihagurukemo abagabo, abagore n'abakobwa ndetse n'abahungu n'abana batoya. Usigaye wumva abana bari kuririmba indirimbo z'intwari zacu, buriya ni intambara bari kurwana nayo, bari kugenda bavuga yuko zarenganye. Sibyo? Twararenganye. Abo n'abana batoya, buri wese afite uruhare muri iyi ntambara turimo. Rero abandi badamu batuye muri Kenya, uru rugenzi rwa Fande Nyahumure muruheza agaciro, tugira ico turutekereza, murutekerezo ndetse nimushaka mugende. None se aho ngaho niho nari nkeneye. Nkubwiye ko ndi umudamu mfite abana, niba mfite umutware atabyumva atagenda, uyu munsi ndamutse mvuze musigira abantu ugenda, nta yandi mazina abantu bosigara barenzaho. Ntayo habe n'akakirazira agapfa kuba gusa umugabo wa ubundi si tuba tuyarenzaho. Ubu reka nkubaze, ubu se ni muri shasha uza amazina tubita n'ubundi buri kumwe n'abagabo n'ubundi amazina. Reka nkubwire, ntimukite ku mazina babita gusa, ikigoye ni ukuyitaba nawe ntukayitaba. Izina ritari ryawe uraryitabira. Umuntu nakwita nabi uramuhindura ko nawe ari mubi, cyangwa se umuntu uje gutekereza ngo akwite nabi iwateye ate. None se Chayama, ubu nyine madamu wawe usanze yamashije ugasanga aratekeye, tukwavuganaho si ukuvuga ngo ngasanga aratekeye, ni ukuvuga ngo madamu agomba kuza kumbwira, akambwira ati njyewe ndamashije ndi mukubona utari kugenda, kandi abantu bose ntibazandikira igisirikare, sibyo? Jenda umusevili, urumva? Ariko madamu aravuze ati njyewe kubera ikindi igisirikare ngiye kugenda, urumva? Ngasigara n'abana tukabiganiraho. Mu by'ukuri no muherekeza nkamugeza mu mugi, muri kwa kubiganiraho uzamwereka imbogamizi ngo namuherekeza
namuherekeza nkamugeza mu mujyi. Wamuherekeza cyane. Niki wabwira abagabo? Akantu gatoya mvuga singiye kugaya abagabo. Dukunda abantu kandi abana baranadukunda ndetse kubarusha kubera ko mwebwe mwicaramo batuka mu batukoza mabwira gute ukamusanga umwana akora mwita imbuga tegera nta bandi bari iruhande rwabo. Nico ngiye kugarukaho. Ubwira umwana ngo nimbwa, reka nababwire n'ababyeyi umuntu uzutuka umwana ngo nimbwa ibuka kuko gari wewe wamubyaye none kuba ubaye iki ubwo wiyongerereho. Wowe utuka umwana ngo wagipfu burya ubumwishe hari umuntu wakigorgiwe wamusenziwe wakiwe biriya bitutsi ubwira umwana gukomokamo kandi ijambo umwana abibwa mu mutwe niryo kuri avuga ngo ababyeyi bambwira gutyo nyine ndimbwa nyine ndigipfu nyine ndikigorgi. Amagambo waturira ku mwana wawe kandi hari amagambo meza wamubwira ngo umwana wanje minister mwana wanje doctor engineer. Uwumvishije umuhamya bwa Dr. Professor Kanyiki yavuze kuko papa yamwitaga docteur narakiganiro naragize ariko ngo papa wapfuye ngo yamayumva ko ubuzima busa n'ubuhindutse wamuzamuraga we kubera ariko nawe aharanira rya jambo nukuvuga ngo ijambo papa yari yaramubivyemo byasoje nubwo yaciye mu nzira nyinshi zikomeye. Hari amagambo tukwiriye kwaturira ku bana bacu. Urumva izina wita umwana si kwa kundi nababwiye ati mama yanise chef umunsi mvuka papa yinjira ati nguyu mutambye chef mutambye ubu ndi chef iyi manda mbangubwira ni yakabiri imyaka 4 nyoboye mutualité ya Gasarani ryazina ryanje ryaragize gute. Urumva byanatumye jewe mbona mu Rwanda shaka kubera ryazina ubu nyine nkubwiza ukuri kw'Imana mu ijuru uzagenda ubazariya Gasarani ndi mu bantu batangije ubu Rwanda shaka hariya. Urumva ndi mu bantu abari abadamu b'abarwana shaka bari bagiye kurwana ruguru ndi mu bantu babaguriye mu gazi. Ibyo mpamvu bivuga ndabivugira no social media barabizi kwenda sinayahaye abantu bose. Urumva ariko ibyo twakoze ni mu bantu bakoze initiative yabyo ni mu bantu baza batanga muri code n'ubukumbuga za Siberika kurenza abandi bantu batuye muri Gasarani kandi gibo bakagira ngo ndimo ndabikora gukunda kuvuga ko sindi umugabo utobasha guceceka nanje no ceceka ariko biza binanira kubera ishaka nuko nyine narimo mama nibaranise nabi nuko nirizanica nini icyakabiri nza ntamba ndi ugisira imbere nzagweza ka video kanje kagisira imbere umutambi ukinabaye chef gusika bifura ubundi ngo ubukirisi narakijijwe uko umuntu nukuvuga ngo mbikuriye kuki mbikuriye ku mazina twita abana bahubirime ni gusa nikaho uyu munsi so abavyeyi bagende bitinyuka aya miga ya Fande Nyahumbure buri wese abashe kuyumva ayatekerezeho mureke kwitinya abakobwa bari hano bari kuja muri protector ni mugende mwambara uniform tuza tuva kumutegera ngo yabaye kirara bamwe bakamenya ngo kuri ngo bamutekerezeho nawe abandi ngo hari umugore wogendiriye ruguru tukama tubisiga hahandi yabitubwira nange kuvuga ijambo ritari ryiza ariko kandi nukuyoberwa nukutitahuri kandi bakuri abagore bagira imbaraga nishi zose abagore mu bijanye n'Imana yavyinjiyemo yuko amakumanzura abantu bose aho abagore nibo bavutsemo Delila yabosheje ubu nyine umugore yoshaka kosha abantu bose guturuka Kayole ukarenga Gidurayi bose sinibuka umuntu wavuze ngo intambara byanga byakunda abanzi bareke kuyitambika ngo kubera ko intambara yahagurukije abagore ngo intambara ka mugore wo muri Canada wavuze ngo se drone zigura ngahe tuzayigure ngo tuyigure ubu nyine bashobora kuba tuzi buriya dushobora kuba tuzi umugore n'uwiwacu ngo drone ngo n'umukobwa w'abakwakuze uriya none cyazakabira ka umugore w'abanyabyi drone igura ngahe ngo tuzayigure rero bakunzi ba Vision of Umurenge TV wacu ni ukuri abantu bitinyuke mu mahanga twagiye kwigubwe ariko ndanabashima by the way ndabashima abadamu bahagurutse kuvuga ariko nukuvuga tubona mwebwe kwanza kwa mbere wowe nguherewe ibi ngibi uzukora ni ibintu bikenewe urumva ni ibintu bikenewe hari nabandi baza bakora utuntu tumwe na tumwe bamwe akagira ngo none niki bikino ariko jewe nkunda gutegera amacano yanyu cyane hari amajwi y'abadamu bari mu gukora ibintu bikomeye bagabicisha muri social media bikigisha abantu hari abandi badamu
bahagurutse mbona bagenda bafasha abantu bakaje muri social media urumva bari abadamu nabo n'indashikirwa nareje wa munsi wa fundraising hano ari channel ese ni harya yitwa ngo ni irimo umukobwa munini guke mudamu munini The Beauty na Queen ni The Beauty nasanze Queen ngo ari umukazana waje twashatse neza yego aho mwibeshe twashatse neza batanze amafaranga amadolari 550 nuvuga ngo 600 by'amanyakenya abagore babiri apana batatu babiri sibiriya nico gusa mvuze kino kiri hafi aho bari abanyamwiza bari kubatanga amafaranga nimba yaratanze 50 je pense 50 nimba ntari kwibagirwa mubabarire urumva n'abandi abandi watanze 10 n'uwatanze 5 n'uwatanze 1000 n'uwatanze 100 abo bose ndavuga ku gitsina gore sivuga ku gitsina gabo abo bose umuntu watekereje kurekurana 200 200 urumva abo bose bafite hano mu mutwe bafite ishaka ubu nyine abagore bacu abakobwa bacu bageze ku rwego rwo hejuru mugende nubwo mukora ibyo urumva ariko kandi mugaruke indangagaciro z'umugore mu rugo niduhura nzakubwira umugore ninde mu rugo tiwabonye uriya mugore uri mu kugenda muka Red Mayipo ukuntu ari mu kugendana uzuko babimbwiye ejo wundi uriya mudamu uri mu kuvuga hejuru ya 5 kuri 5 umurenge 5 kuri 5 ngo ni muka Maripo jewe namubonye wa munsi mu gipugu narahumiwe Maripo ntabwo yapfuye Maripo yarabasize nta Maripo wapfuye abantu bari mu uriya nk'umutumba w'abasinzira Maripo arasinziriye ariko hariho abo bahagurutse umudamu we n'abana biwe wa mudamu we ngukurisa ngaba abadamu bakenewe hari undi mudamu w'inzobe ngukuriye abapfakazi mu Minembwe umwana uzuva mu Minembwe akaje gushaka ngo yagaze agenda ijoro Yvonne se nimba yitwa Yvonne w'inzobe gucya kana kaza gatanga aho kagakobwa ariko wa mudamu Imana izamuhe kuramba ni Yvonne urumva aje gushaka imyenda y'abadamu bari kubyara bafite inda urumva agakubita inda hasi akazamuka ibisambu bya karingi akirengagiza katanyamiri kuri nuze ku biraro mbiri agashika akagenda ijoro agaca mu gitasha agaca mu mikarati akaza mizinga akanyura karumya akanyura Nyarusanze akambuka kuri Kangwe akagenda no mu bijombo agahuruka mu kazi rimwe ko mu mitamba akagura imyenda y'abana batoya bataravuka hari umukecuru nguri mu Rurambo ngo yabwiye batwirwaneho ngo bazashake ngo iwe ni nyirabukwe bakazana bose wabakazana bose nawe ni igikumbe none ko murumva tuvuga gutabagwa ngo mugende mushake mwamanya hano hari umusaza witwa Pasteur Fabien Ruhame uyu musaza uri mu kugenda ukoza imyenda yakoze vision wumva igitangaza iwacu ku Ndondo yarahagurutse aragenda aja kukumbisha ikibuga c'indege iwacu kandi ni umusaza tafite kugura n'indege ariko akoza abantu wumva igitekerezo gusa abantu barabyumva bahinga ikibuga c'indege batazaho indege izoturuka uwo ni Fabien Muzehe Fabien amumbabare kumuvuga mu izina n'umubyeyi wanje ariko ndabivuga kugira ngo abantu bamumenye nongere bivuge mubyeyi Pasteur Fabien Ruhame ariko archives ari mu kumanuka yageze igahoro yageze mu bibogobogo yazamutse ku Ndondo abwira abantu ba groupement ya Bijombo abinjizamo igitekerezo cy'iterambere noneho abereka kuko guhinga ibarabara n'ino ry'imodokari ari demode ari ikintu kitakigezweho ahingisha ibarabara ry'indege ndi hano kuri kamera uvuga ngo ndabesha azazanye mose aka kantu uzogace mu kabaye tubona umukobwa twari tuvuga tumwise umudamu kubera ko ni igitsina gore yamvere uvuye ruguru ibintu yavuze aje byanteye ubwoba afite amagambo aremereye n'ikibanda yavuze ngo azaterura noneho imbunda biteye ubwoba noneho ndibaza ngo ese uko abagore muradutekereza tugende tujane n'uriya mukobwa reka tubanze dushimire Afande Nyahumure ndamutera saluti turavukana twese nkatwe bamwe turi ba nyirarume mu buryo tumwubaha
turamwubashe cyane kandi yakoze ibintu bitigeze bikora abandi bantu by'indashyikirwa kuva ziriya ntambara zatangira zamuhereye kugeza uyu munsi kuva zatangira 2017 yarari ruguru urumva kugeza none amasaso ayamuca mu matwi niyo rya jambo azavuga ngo kuba mu gisirikare siko gupfa niba mwarumvisha yaravuze ngo wa munsi kuwa runi n'amavi baje gutora Tunisia cyangwa se boxe indege yatibuye hasi yasize ababari ukangaje kwitora aza kurasa ayizanye mu masasu mu mabomba urumva nukuvuga ngo turamushimiye ni umuntu tutobona uko tuvuga tunaramutse tunamuvuga twamuvuga nabo kutariko ugasanga tubuze ubwenge bwo kubivugamo tubuze terme twakoresha kugira ngo tuvuge nyahumure iyo tuvuze nyahumure rero tureba n'abari abakobwa bandi banyatsina tureba n'abari abakobwa bandi ba majoro ninde arya simani ukizina ryiwe n'abari bose nyatsina n'umwana wa muzehe tambatamba mushiki wa Apotre Mico Tambatamba muri kubona wasuye minebo mushiki wiwe uri ruguru muri Nyatsina private Nyatsina musirikare kamirifu wigitangaza aba bakobwa rero bari gukora bintu ni bigaragaza yuko za bindi bagaza bahora bavuga ngo igitsina gore nticokora ibyo abagabo batokora cyari kinyoma ni kinyoma twakuriye mu kintu cy'ikinyoma bitewe n'imicimwe yagiye dufinagaza igatuma igitsina kobwa gisa naho kitibona muri wa muryango hari n'ikindi kintu wenda zagarukaho nje mvuga sizahindura imico y'abanyamurenge ariko tuzabagira inama kugira ngo abakurambere babitekerezeho byabindi zo kuvuga ngo umukobwa ntagira umurage wo kwase urumva guta togira umurage wo kwase kandi avukamo kandi wanaje no kureba abenshi abavyeyi benshi bari mu kuja gupfa bari mu nzu z'abakwe aribo bakobwa rero ubu nyine basigaye banavuga ngo kugira umuhungu ukize ngo gira umukobwa ukize aho kugira mbese nje nimba afite abakobwa n'abahungu mu magambo make umukobwa yakiza ni umenye iki ni umenya biwabo habe n'umukene umukobwa agira ubukene ariko akazakena nabi wabo bari kumwe urumva dukeya basangiye azadusangire ariko reka abakobwa tuba twazanye twebwe abahungu bakabutinde nabaza kandaga ngo abozi tawabaga urumva ubu nyine aho kubyara president uzara muka president c'est ça niho bufite ijambo ako naka president nako bari sawa ariko urumva nako wewe nongira mukwa president riraremere nukuvuga ngo rero kuko warubivuze mu byukuri ni ibintu bisa naho bifite ico bigisobanuro gikomeye bindi yakoze rero abantu barahagurutse iyi ni intambara yacu bashimire mama murakora kandi turabazi turabazirikana mukomereza aho ngaho gusa kuri cano muzamugena muvuge ibikwiriye muvuge ibishimishije imitima y'abantu zurutse imitima ibihumuriza abantu ibintu bifite isura nziza ibintu bifite agaciro ibintu bifite kurema k'umunyamurenge turema umunyamurenge dushimire ba Bishop Musinga dushimire ba muvandimwe Michael uriya muhungu uri muri Amerika w'abasama Adela Kibasumba Adela gose twamuvuga none ngo tumumare dushimire Dr Professor Kanyiki dushimire His Excellence Honorable Moise Nyarugabo utazusiba umaze imyaka n'imyaka atari mu rugo rwiwe hanyuma abantu gusa bakaza bakamutuka turatugara turimo bakongoro turimo bande bakamutuka bakagira kunyungu za uko se bibamariye twigwaneho ngo bazavuga ngo ikorasi yabo ngo nidupfe kugira ngo abandi babe umuturage mu mahoro umusirikare ku isasu umuturage ajyama heza twebwe ikirindi tugifasha ngizo rero abantu tugomba guharanira bagore bacu bashiki bacu bene wacu turabakunda turabuba nukuri kw'Imana ndatekereza ko umugabo w'umunyabwenge wese yubaha umugore apa akunda nako akunda umugore n'urubavugwiwe uwo ari we wese cyane cyane none kamwe mwahagurutse mukaza hano mukaje kuvuganira ubwoko ngo abantu bareke kumva amajwi y'ibihuha y'ibintu bitari ngombwa kabari abo muri UK muri mu Bwongereza bari kuvuga umupasiteri ngo yaratoranijwe ngo n'Imana ngo n'abantu ngo baramurahiza yarangiza akavuga ngo abantu ngo bacika cumu gusa ngo nabari hari ngo abandi ngo bari mu byashaka undi nawe ati ibi ngibi ntabwo ari byo ngo n'ubwanyamurenge bapfuye ngo ariko ntimutekereze kwica ngo mutekereze ku mazahabu ngo hayiba ariko gakuriya aba filozofi n'abantu bari ubwenge baravuze ngo ubwenge bw'umuntu takitiwoza ni gipimo iverise nka kujya twapimaga umuntu ngo buza bupimirwa ku rurimi uko nkuwo kera Bishop witwa Karegeya
yaravuze ngo bupimirwa kuri microphone iyo ufashe microphone ya ni kurure batangira kumenya kumubona ukuntu baba tubareba gutya ko baramenya abo turi ko baramenya ubwenge aho turi kandi abatari beza baraje badutuke bandika hariya ngo barani ibiki ariko intego yacu yo kuza hano kwa mama vision of Mulenge TV1 ni ukugira ngo tubabwire ngo nimwumve nyahumure yego kandi tugucitse intege kubera ko nabantu hemi bubatse basane barati rero bakunzi ba Vision of Mulenge TV1 chairman tuzamugaruka gutaha mukomeze mukande subscribe like share na comment mubisangize n'abatabikunda bizorohe tuzobibatoza